Bakunzi ba World Today turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri World Today. Nge ngibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Mbere yo gutangira kambanze nkwibutse gukora subscribe kuri wowe utarayikora kandi no kubamaze kuyikora katubashimire by'umwihariko kuko nimwe batera nkunga bakomeye b'umuryango mugari wa World Today. Uyu munsi tugiye kuruka ku ngingo nyinshi zibiri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro na BBC yatangaje ko u Rwanda rufite umugambi karundura wo gutera igihugu cy'u Burundi, gusa ni ikintu leta y'u Rwanda ikomeje guhakana yivuye inyuma. Icyarimwe ni nako ibibazo bikomeje kuba urusobe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko M23 ikomeje kwigarurira ndetse icyarimwe nagenzura ibice yigaruriye. Imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bikomeye hirya no hino mu isi ni nako biri gukomeza gushyira igitutu kuri M23 n'u Rwanda guhagarika imirwano ndetse no gusubiza ibice byafashwe. Gusa u Rwanda nk'uko byahoze ndetse kugeza na n'uyu munsi biracyasubirwamo ko nta bufasha n'ubu na bumwe ruha inyeshyamba za M23 n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame nibi naho rasubiramo ndetse icyarimwe n'abayobozi bagiye batandukanye muri guverinoma y'u Rwanda. Ni ikintu bahora basubiramo ko u Rwanda rudateze ndetse rutigeze rufasha inyeshyamba za M23 mu rugamba barimo mu guhangana n'ubutegetsi bw'Kinshasa buyobowe na Felix Tshisekedi we wumvikana kenshi asabira ibihano u Rwanda rukomeje gufatirwa ibihano n'igihugu cy'Ububiligi, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko ibyo ku mugabane w'i Burayi. Icyarimwe kandi ni nako u Rwanda rukomeza kugaragaza impungenge kubera umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushyigikiwe uterwa inkunga n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo kandi ni nako turi buze gusesengurira hamwe byose tubihuza n'amateka kugira ngo turusheho gusobanukirwa byimbitse impamvu y'ibi byose. Turagaruka kandi ku cyitwa Himatutsi kiri gukwirakwizwa n'abagize guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukwirakwiza urwango ku Batutsi, Abanyamurenge mwicurwa ndetse n'itegurwa ry'umugambi urambirije kuri jenoside. Icyarimwe kandi ni nako turi buze kugaruka no ku cyo ibihugu bigiye bitandukanye ku rwego rwa Afurika, imiryango mpuzamahanga ndetse n'isi yose uko bari kwitwara mw'ibi bibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze rero tugaruka kuri izi ngingo twavuze haruguru twifashishije inyandiko zitandukanye na raporo z'impuguke z'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abagize imiryango yikorera ku giti cyabo. Byose bigaruka kuri ibi bibazo byo mu karere ndetse n'icy'abayobozi bakomeje kugarukaho mu gushakira umuti urambye ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Para subscribe rero dukomeze kubana no kubaka umuryango mugari wa World Today kugira ngo amakuru, ibyegeranyo, inkuru zicukumbuye byose bijye bikugereraho ku gihe kandi mu buryo bunoze. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mwatwandikira munyuze muri comment ndetse no kuri WhatsApp kuri nomero mubona kuri screen yanyu. Munyemerere tugaruka ku izi ngingo zose twavuze haruguru nyuma yo kumva iki cyegeranyo gitoya kitwinjiza neza muri iki kiganiro. Ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari mu maso ya benshi n'impuguke za politike ngo byamaze kuba ingutu. Hari ukwikanga gukomeye kw'ibihugu bimwe byo mu karere ko havuka intambara irambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yakomereza muri ibyo bihugu. Umunsi bazadutera no Rwanda rudutera abarundi dushaka kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turarwana kuko abarundi n'abagwanya niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Umubano w'u Rwanda n'amahanga
by'umwihariko bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi batunga urutoki Bubiligi ukomeje kugenda bigura intege. Ibi byose ngo akaba ari uko u Rwanda rutera inkunga inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro rya AFC rigizwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa buyobowe na Bwana Felix Tshisekedi, ikintu u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo 3 ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Icyarimwe n'abagize guverinoma y'u Rwanda bakaba bakunda kumvikana babisobanura kenshi. We are not accepting the finger pointing strategy. Ntabwo twemera ibyo dushinjwa kuko Rwanda ruhora rugaragaza ko rutigeze rutera Kongo kandi ntibizigera bikora. Icyo twe tureba nuko nta cyadutera gihungabanya umutekano kivuye muri Kongo. Is to ensure that nothing can cross from Congo and jeopardize our security. Felix Tshisekedi n'abagize guverinoma ye ku rundi ruhande kenshi bumvikana mu nama z'umuryango mpuzamahanga no mu mbwirwaruhame zabo basabira ibihano u Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo igashinja ubutegetsi bw'i Kinshasa gufasha umutwe wa FDLR. Aba bakaba barasize bakoze jenoside mu Rwanda, icyarimwe no gukwirakwiza urwango ku Batutsi, Abahima n'Abanyamurenge binyuze mu cyo bise Himatutsi. Uyu akaba ari umugambi karundura wo gushishikariza abo mu bwoko bw'Ababantu mu cyo bise kwirwanaho. Imiterere ngengabitekerezo ya jenoside muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye babivugaho bagenzi banjye. Nagira ngo mpere kuri mu ntangiriro yayo ariko ntajya mu bukoroni uko byavuzweho. Hari bagiye bayubaka mu buryo bayubatseho rero ideology yose igira ibyishingiraho. Kimwe mu byishingiyeho ni iyi icyitwa Empire Himatutsi, kuvuga ngo Abatutsi n'Abahima bafite umugambi wo gutsemba ubundi bwoko bwo muri aka karere bagashinga ubutegetsi bw'Abahima n'Abatutsi. Icyo kintu cyarubatswe kuva muri 1994 kugeza na n'ubu nicyo gikomeza kugira imizi yacyo. Noneho rero mu kwerekana ko Abatutsi bafite uwo mugambi mubi wo gukorera jenoside abandi, baremye n'abavictime, ni ukuvuga abazakorerwa jenoside babita Ababantu. Ni ukuvuga ko bahimbye ideology imeze neza nk'iyari mu Rwanda Hutu-Tutsi, ubu bahimbye Himatutsi Bantu. Ababantu rero bagashishikarizwa ngo kwishyira hamwe bakarwanya uwo mugambi w'Abatutsi n'Abahima. Imiryango mpuzamahanga ikomeje kwirengagiza gukemura ikibazo mu buryo burambye. None amaherezo y'ibi nayahe? Komeza kubana natwe kuri World Today. Kora subscribe utazajya ucikwa n'ibiganiro, inkuru zicukumbuye na documentary tukugezaho. Nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Nyuma y'iki cyegeranyo gitoya gisobanura cyangwa se kigaragaza uko ibintu byifashe muri aka karere k'ibiyaga bigari, reka noneho tugaruke twinjira mu muzi w'ikibazo. Ni ukuvuga umuzi shingiro w'iki kibazo cy'ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari hagati y'ibi bihugu u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ushaka kubyumva neza bisaba ko tugaruka inyuma ku mateka y'aka karere, by'umwihariko mu gihe cy'ubukoroni. Ibihugu tumaze kuvuga haruguru ni ukuvuga u Rwanda, u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakolonijwe n'igihugu cy'Ububiligi, kikaba nyirabayazana w'ibibazo bigaragara muri aka karere. Ushobora kwibaza ngo ni gute Ububiligi bwagize uruhare muri ibi bibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari. Ubundi mbere y'uko abazungu baza gukoloniza Afurika, hari uburyo abanyafurika bari basanzwe babanye. Hari uburyo bw'imitegekere, hari uburyo bw'imibereho, hari uburyo bw'ubukungu. Ibyo byose rero abanyaburayi baza muri Afurika baje babisenya, ahubwo babashyiriraho imirongo migari, uburyo bw'imikorere, uburyo bw'imibanire, bashyiraho imipaka mishya. Ni nacyo cyabaye ku Rwanda. Iyo cyabaye ku Rwanda kuko imipaka u Rwanda rwari rufite ntabwo ariyo rwagumanye. Muri uko kugabanya imipaka u Rwanda n'Abanyarwanda, hari igice kinini cy'u Rwanda cyashyizwe ku bindi bihugu, Uganda, Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho ubwo abaturage b'u Rwanda bari bari kuri ibyo bice byometswe kuri ibyo bihugu tumaze kuvuga haruguru, n'ubundi bagumyeyo, baguma kuri ubwo butaka, bagumana umuco nyarwanda, bagumana imikorere, imitekerereze nk'Abanyarwanda, ntibatakaza umwimerere wabo nk'Abanyarwanda. Nta ibyo bidahagije, Ababiligi
ababiligi baje gukoloniza u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, bazanye polisi zabo z'amacakubiri, bitiranya nkana ibyiciro by'ubukungu byari mu Rwanda, ari byo Ubuhutu, Ubututsi ndetse n'Ubutwa, bo babigira amoko, babikora nkana mu rwego rwo kugira ngo babone uko basahura imitungo yari iri muri ibyo bihugu bakolonizaga, ari by'u Rwanda, u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa muri uko gutangiza cyangwa se kwinjiza ayo moko mashya yarashyizwe mu Banyarwanda ndetse n'ibindi bihugu bikikije u Rwanda, babikoze ku buryo bacengezamo ibitekerezo by'urwango hagati y'Abanyarwanda ndetse n'abagize ibyo bihugu, ariko by'umwihariko mu Rwanda. Ari nayo mpamvu ayo moko yitiriwe Abanyarwanda, aribo Abahutu, Abatutsi ndetse n'Abatwa, ubusanzwe hari ibyiciro by'ubukungu uzayasanga muri Kongo, uzayasanga mu Burundi ndetse n'ahandi. Ibyo rero nibyo byakomeje birigishwa ndetse igihe kirekire kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nayo yaje izanye ingaruka zikomeye ndetse ari nazo turi kubona uyu munsi muri aka karere, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari iyobowe na Mobutu Sese Seko, yakiriye icyarimwe inafasha abari bamaze gutsindwa urugamba mu Rwanda, banasize banakoze jenoside, banabaherekeza mu rugendo rwo kwiyubaka kugeza uyu munsi, ndetse banabemerera gushinga guverinoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guverinoma y'Abanyarwanda ariko ikorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose bikorwa ku manywa y'ihangu, isi yose irebera. Ibyo birakomeza, aba ari byo biza kubyara FDLR tubona uyu munsi, ari nayo yaje kuba ikibazo, kuko FDLR ishyigikirwa igaterwa inkunga n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije n'u Burundi, nubwo Burundi kenshi bakomeza kubyihakana, gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ntabwo yigeze ibihakana. Iyi FDLR yaje kuba ikibazo, kuko n'ubundi ingengabitekerezo bari bafite mu Rwanda yo kwica, kurimbura Abatutsi ni nayo yakomereje muri Kongo. Wibuke ko aya moko yari yaramaze gukwirakwizwa muri bihugu byose by'akarere, ni ukuvuga u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So byabaye nk'ibyorohera rero abari bamaze gutsindwa urugamba mu Rwanda, bamaze no gukora jenoside, kuba bayikomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukomeza kugaragaza FDLR nk'ikibazo, gusa amahanga ndetse na bya bihugu twita ko bikomeye bifata imyanzuro igenga imirongo migari sigenderaho, bakomeza kubyirengagiza, babibona gutyo nyine gusa nk'ibintu biraho. Byanagiye bigira ingaruka ku Rwanda mu bitero bigiye bitandukanye, mu bitero byagiye biba mu 1996, 97, 2012 ndetse no mu bindi bihe bigiye bitandukanye. Tugarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo bikorwa bya FDLR byo kwica, gutoteza abo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'Abanyamurenge bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibyo byatumye havuka umutwe wa M23, kubera ko babonaga nta kintu leta yaho iri kubafasha. Gusa bijyanye nuko FDLR yavuye mu Rwanda, bijyanye nuko FDLR yica Abatutsi, Abanyamurenge bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyarimwe niyo sano abo bantu batuye muri ako gace, no kuvuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, mu bice byayo bigiye bitandukanye ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, bafitanye isano n'Abanyarwanda. Ibyo byavuyemo impamvu ituma u Rwanda buri gihe ruhora rushinjwa kuba umuterankunga ukomeye w'inyeshyamba za M23. Gusa nubwo u Rwanda rukomeza gutwerererwa ibyo bibazo bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta n'uyu n'umwe ushaka kuvuga ku bijyanye na FDLR, umutwe washyizwe mu mitwe y'iterabwoba ndetse biri mu nyandiko z'uko ari umutwe ukwiye kurwanwa, ukamburwa intwaro, abanyabyaha bakoze jenoside mu Rwanda bagashyikirizwa inkiko. Ibyo byose bikaba ari ibivugwa, ariko nanone kuba byashyirwa mu bikorwa bikaba indi ngingo itavugwaho rumwe. Ikindi kintu cyakomeje kugarukwaho cyane ni icyitwa Himatutsi. Ni propaganda yakwirakwijwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka y'1990, bavuga ko ari ikintu cyatangijwe na Paul Kagame ndetse na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Kongo bashaka kwigarurira no kugenzura aka gace k'ibiyaga bigari binyuze mu kubanza kurimbura no gusenya ubutegetsi ndetse n'abaturage bo mu bwoko bw'Ababantu. Ibintu bisa nkaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukora mu rwego rwo gukwirakwiza urwango, kuko mu gitekerezo shingiro cy'ibi bise Himatutsi Empire, bafata Abahima n'Abatutsi nk'abantu bagamije cyangwa bafite umugambi wo kurimbura burundu abo mu bwoko bw'Ababantu.
rero ibi byose bikaba bikorwa mu rwego rwo kwagura iyi ngengabitekerezo mu babantu babashishikariza kwirwanaho. Ni nko kubabwira ngo mwitegure nibiba ngombwa ahubwo murwane, mwirwaneho, murwanye abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abahimu. Ibi nanone bikaza mu rwego rwo kujijisha ndetse no kugira ngo bayobye uburari abakurikiranira hafi iby'aka karere. Muri rusange rero ntabwo iki kintu cyiswe Hutu Empire ni ideology yaje itariyo, idafite ishingiro, idafite n'ahantu ishingira bahera bavuga ibi, ahubwo bikaba bifite inkomoko cyane cyane muri bwa bukoroni bw'Ababiligi. N'ubundi bo baba batifuza ko aka karere kagira amahoro kugira ngo bakomeze babone uko basahura, kugira ngo babone uko basahura aka karere k'ibiyaga bigari, umutungo karimo bajyana iwabo. Ibi byose rero tumaze kuvuga haruguru akaba ari bimwe mu bibazo byugarije kano karere kandi bigoranye cyane yuko byazakemuka, kubera ko usanga buri ruhande rufite uko rutekereza ibintu, uko rushaka ko ibintu babitwara, kandi mu buryo budafite aho buhuriye namba, byose mu nyungu z'ibihugu byo mu Burayi. Bamwe bati Abanyarwanda, abandi bati Abatutsi n'ibindi. So benshi rero baribaza, ese ni iki gishobora kuba cyakorwa kikaba umuti urambye w'ibi bibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari? Hagiye habaho inama zigiye zitandukanye, mwumvishije inama za SADC, za EAC, baranahuza. Umuryango wunze ubumwe wa Afurika uha inshingano mu buryo butomoye Perezida wa Congo Brazzaville Lorenzo, umuha inshingano zo kwita ku iki kibazo, wagerageje kuba umuhuza w'u Rwanda na Congo mu iki kibazo. M23 ngiraga ejo bundi hari kuba ibiganiro hagati ya M23 ndetse na guverinoma ya Congo, ngira ngo hashize iminsi nawe atangaje ko igihe cye kirangiye. So ariko bijyanye nuko n'ubundi amasezerano yose yagiye ashyirwaho ntabwo yigeze atanga umusaruro kugira ngo kano karere kabe kabona amahoro mu buryo burambye. Ku rwego rw'isi, urwego rw'isi rwumvikana kenshi bavuga ngo bagiye gufatira u Rwanda ibihano, babuza u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, icyarimwe nako bakomeza gutekereza mu nguni imwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda narwo ntiruhema kugaragaza ko ruzakomeza kurinda inyungu zarwo, ruzakomeza kurinda umutekano warwo mu buryo bwo aribwo bwose bushoboka, kubera ko inshuro zose u Rwanda rwatewe ntacyo amahanga yabikozeho, ntacyo yabivuzeho, nta nubwo bashaka kubivugaho. Rero narwo rugomba gukora ibishoboka byose bagashyiraho ubwirinzi. Rero mu bihe bigiye bitandukanye Abanyafurika bagerageje gushakira umuti urambye iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Gusa Abanyaburayi ntibigeze banyurwa n'ibyo bisubizo byagiye bitangwa n'Abanyafurika, kandi mu by'ukuri byagaragaraga nk'ibisubizo bishobora gutanga umuti urambye kuri iki kibazo kimaze igihe muri aka karere k'ibiyaga bigari. Dusoza rero, dushobora kwibaza ngese igisubizo kirambye cy'iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange ngo cyabikiye. Gusa ibitekerezo byawe ni ingenzi. Uramutse ufite igitekerezo ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, yaba kuri nimero uri kubona kuri screen yawe, icyarimwe ushobora no kutwandikira binyuze muri comment. Gusa dukwiye kuzirikana ko ibisubizo by'Abanyafurika bizava mu Banyafurika bo ubwabo, kubera ko uje wese nk'igisubizo aza areba inyungu ze kuruta igisubizo gifitiye Abanyafurika akamaro. So rero no kuri ibi bibazo byugarije akarere k'ibiyaga bigari, ni ngombwa yuko abayobozi babyo cyangwa se ababifite mu nshingano, n'ubundi n'abayobozi, ko bicara hamwe bakabanza bo ubwabo bagasobanukirwa amateka yabo, icyo bapfa, hanyuma bagahera aho ngaho bakemura ibibazo bihari. Gusa bisa nk'ibigoye yego, kuko guhuza imitekerereze n'uburyo babonamo ikibazo niho hambere hari ikibazo, ariko umunsi bahuje imitekerereze n'uburyo babonamo ikibazo gukemuka nabwo nako kanya. So reka tugushimire rero wakurikiranye iki kiganiro. Nkwibutse wari uri kuri World Today, nge mwari muri kumwe ndi Maniragaba Alphonse. Nkwibutsa gukora subscribe no gukora ku kazogera kugira ngo niba utaha tuzabe turi kumwe mu biganiro nk'ibi. Tubona niba utaha, ciao.